pa? Ado baboy ah. Baboy mo? Kikuin na apay ya. Po, ado man. O siya amin na ta. Ikse? Po, mayat man. Isasaprak ti baboy. Ay, gumatang ka? Ito man. Gumatang ka, iya param lang. Iya param abang kuwabang mo. Hindi naman maalaw ito maamin dito eh. Manungay. Tungkulin lang. Mami, ati may isa? Ay, may sala. Nang inauryasin mo ka. Kumilaman lang with bawas nan. O sige, 3,000 mo lang tan. Rasmin. Tala ka aji. Param. O sige ah. Pamunta sa pick-upin tan. Kasi tayong madaling may ati may tao. Anay ko. Kap. Oh, good morning. Nyami tinin. Good Apa? morning. Good morning. Ajik ma. Nyami tagiwan mo lang pigsa na pa ya. Nyami tinin kapang ko pag pick upin di baboy nga inlako-lakong kanyak ki. Mga plink na Kwa? boses. Nyami tinin. Mga plink na boses mo. Aji inlakong nga baboy kanyak. Kamu migay niya kanyak. Kanya migay niya kabagis mo. Nyamit atan kap andi kwarta. Ay awahin talaga gusto. Antoy. Nyamit tinin terus tao. Bramon komporme na ti. Ubraim nga. Pangkontra tayo karon. Ikaro nga. Karon tulad na doon paubra ka di ba? Sumila nakalaklakat ipinangyatan. Migan kanya. Kailangan namin di kwarta mare. Ti daras mo sumila gud madali ka idi ah. Dardaras ka nga pumanaw ta mo. Migan nga kanya. Nyamit tikas nga ugali mo kap nga. Kwan. Ikaron to nga rod diyain. Nyamit tikas tan di mo ulitin tikas diyain kap ah. Uy mare. Mari mo. Pus, kompa-komparme na ti kota no lang agkakwarta ka nga. O dati padang nga talaga. Di mo bibuyak. Kapadam ti ugali nga naglaing nga gisalda.